YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sabah oyun oynayacağız. Bugün kuşlar geliyor. Sosun bir kuşlarga sabah veredim bolamın. Selamat baba. Selamat size. Selamat baba. Apa ini dia rozas? Geldim. Önce anlatabilirim. Evet, bence ikinci jatuh. Apa itu lah? No. Apa ini mas? Bagus sih kok. Kamu? Apa itu waktu kalian pas ini ada tadi zor soal siapa waktu itu? Ini nauruzun be? Nauruzun. Navruz degende ben aslında yazamız. Nasıl kanka? Ya nasıl? Apa yang kendilik? Baik. Ayo, baik. Öyle bak. Bak kendilik. İstemiyorum kundelikte. Nauruzun apa yeşilsin? Yeşilsin? Yıkın jatuh. En benim onu cazibeyim. Apa ama jaksa hatırlatır. Kendilik. Fırsatına davranır. Babalar Ha? kımcı mandal zat var. Yok. Bir de amin ediyorum. Zat bir de sambunlar. Yıstıp koydum. Kımayıktan. No. Apa yang minum No, apa ya? No. Apa yang ada kecilnya beri waktu waktu. Onda Anas, kes. kımayıktan Ama cirisin, ya harus. Cirisin harus. Opsim kım bin basından orada. No. Sen. Kım bin basından orang yok sama. Promise Ya Allah. No. Biar dong. Apa yang benar? Benar apa? Nanti kalau saya. Yes. Konuşlaması gerekir. Hey, water gelas. Kecil. Hey! Apa itu? Hey! Apa ini mau giriş? Bu. Ini boleh suka-suka? Parasını Apa kono? Onun bir katma. Ya kaldı. Ya, kurang. Haşa sama sana. Ya.
Ya unut gittim ben. Kusum nazar. Ya alıyoruz. Kaysen. Ana jadi ayahku unuttum. Bible nerede? Apa ya ayak kasık bitti o. Ay kana takıp Bir de bir ayak. Ayak. Anne akıtıp attın. Otel. Abay bolu. Kaç olmay. Bozlar. Abay ben de anladı satayım siz. Misal sol ayağım ha? Abay da ağrıtında lan bu. Men nerede? Navruz деген жазған жоқпын ғой. Жаздың ғой? Мен оны мынаның астынан жаздым. Не дейді ана орындай ма? Қайсы? Мен қолдадым. Апай мен шығайын. Кет бар, шықпайсың. Şunu da bir gördün mü? Екі апа, отыз бір минут қалды. Екінші атты olan істейді апай. Назар, көшіріп жазасың да. Сіз адам. Сызды ма? Сызды. Siz. Қосу, сыз. Қосу деп жаздым ба мен? Адам. Сызықша, сызықша орыл. Ал оны орыл. Олай ма? Олай. Көші, соғылы орыл. Машин. Ойын жоқ. Шабақ міне апай. Апай міне. Кітаптарымызды асал алып кел, кітапты. Екі асал күндегіңе қоямын сабақтың. Менде күнде жоқ. Апай мен күндегім айтпақшы. Айтпақшы бейсеп толықты мен күндегімді. Кітапты кім жұтқан? No. Сен бұл кітапты алған. Апай да директорға апарыңыз. Директорға апарыңыз. Досымды жақсы көрмейсің ба? Бар, директорға. Апай. Ей! No. Мен сендерге отырдан тұтынаш. Отырмай не істейсің апай? Байбол. Директорға барасың. Камера тұр. Ой, тез қалды.